od obožavanja ljudima i kipovima u obožavanje Allaha jednog. Osjetimo sebi, svojoj vjeri i odnosu prema Allahu. Naš namaz koji klanjamo, naš govor upućen Gospodaru svemira. Hadisa 8 tomova koji... A to je profesor dr. Šefik Kurdić. Od srca ćemo mu poželjeti Bajram Šerif Mubarak Olsun i dobrodošlicu u naš studio. Esselamu alaikum i dobro nam došli. Izvolite. Hvala vam lijepo. Kako ste vi na ovo Mašala, prelijepo. bajramsko Kad je jutro? Bajram, onda je stvarno bajramsko raspoloženje. Sigurno smo negdje sa nestrpljenjem to sve imali pripremali i čekali. Većina ljudi, evo i sa jutrovskim smo razgovarali, možda nisu ni spavali, onako neki lagani polusan, da se ne zakasni, da se sve završi, da se sve stigne. Sve to negdje čovjeku pričinjava posebno draži, posebno radost. Nema mnogo ovakvih dana u godini. Pa naravno, ovo su dva Bajrama, a posebno ovaj hadžijski takozvani ili Kurban Bajram je poseban opet i u islamskom učenju i našoj tradiciji, obzirom na klanje kurbana, na to dijeljenje, na tu međusobnu ljubav koja se svakako prožima kroz ovaj Bajram. Vi ste nam došli iz Zenice. Kako je sve proteklo u Zenici Bajram namaz? Prelijepo, džamije su bile prepune u istinu i atmosfera je onako i u vazduhu i svuda bila prelijepa i lijepo jutro večer danas. Profesore, šta to moramo znati na Kurban Bajram? Šta moramo nositi, ponijeti? Kurban Bajram nosi velike poruke i to je najveći, kao što znamo, blagdan ili neki kažu praznik, iako kod nas Bajram nije prazan, jer obično praznici su dani kada ljudi praznuju, to jest kada nešto ne rade. Međutim, kod nas upravo u Bajramu, iako nema neki veliki obaveza, ali to je sve tako rasterećeno se na neki način radi, ima više čak događaja i više, što bi rekli, sadržaja nego van Bajrama. Kao na primjer, evo, u Ramazanskom Bajramu su posebne počasti nakon pobjede nad svojim nefsom, nad šeitanom koga smo savladali postojeći 30 dana. Kada je u pitanju Kurban Bajram, ovdje se čak i žrtvuje, jer kurban dolazi od arapske riječi tekarrebe, što znači približiti se Allahu. Pa je to cilj naših približavanja Allahu. A približavanje se vrši kroz žrtvovanje Allahu, neke od životinja ako imamo za to prilike, da ne bi ljude žrtvovali, jer je Allah upravo Ibrahimu a.s. umjesto Ismaila poslao kurbana, to jest ovna, da bi na taj način zamijenio ljudsku krv. I zbog toga kod nas, koljući u stvari kurban, mi na neki način prekidamo tu neku, kako bi rekli, taj neki običaj da se žrtvuju ljudi kao što je nekada bilo u ranijim nekim vremenima. I zbog toga je Allah odredio da se žrtvuje samo životinja, a ne čovjek, i zbog toga je životinju stvorio. A čovjeka je stvorio da iznalazi modalitete i moduse kako će da ima lijep odnos sa drugima. I upravo ovaj naš Kurban Bajram pokazuje tu jednu žrtvu koju trebamo uraditi, a ta žrtva jeste između ostalog da žrtvujemo i svoj ponos nekada. Jer nekada, recimo, ne govorimo s drugim. Nekada u prošlosti smo imali možda neki sukob ili konflikt. I ovo je prilika izvanredna da se vratimo. Zato se kod nas u arapskom Bajram naziva Aid, od Ade i Aidu, znači nešto što se vraća. Mi se vraćamo, dakle, na ono pravo stanje u kojem smo bili ranije. Ako smo, recimo, dobili ili zadobili neki konflikt s našim komšijom, prijateljem, rođakom, bratom, evo prilike izvanredne da se vratimo, dakle, na ono stanje u kojem smo bili. Zato je Bajram upravo vraćanje na ono gdje smo bili kao stvarni, jel tako, nosioci prave ideje na ovome svijetu. I zbog toga kod nas klanje kurbana znači žrtvovanje nečega, ali u ovom smislu još dublje je žrtvovanje svoga ponosa i svoga ega koga mi svi imamo u sebi. I recimo ako vi meni kažete jednu riječ koja mene nekada pogodi, ja po 10 dana neću ni da vam pošaljem poruku, ni da vam kažem lijepu riječ, a kada Bajram dođe, onda smo dužni svi jednim drugima oprostiti i to je vraćanje u stvari na ono početno stanje gdje smo i bili kao ljudi, Allahovi robovi, koji jednim drugima želimo dobro i želimo da jedni drugima uputimo osmije. A ovo je upravo su dani osmijeha, dani praštanja, dani dijeljenja, gdje se sad još više ta međusobna ili bratska ljubav, komšijska ljubav, još više, što bi mi rekli, pokazuje i manifestira. Upravo zbog to naše dijeljenje, zbog obilaske. I zato pogledajte, recimo,
našemu Bajramu to nisu prazni dani. Obilaze se kabori, naši mrtvi, posjetimo se na naše mrtve, obilazimo naše žive, dijelimo kurbane, dijelimo sadaku, a sadaka ne mora biti dijeljenje samo u novcu, ni u bilo kojoj valuti. Ona može naravno kroz lijepu riječ, kroz osmijeh, kroz pitanje kako smo jutros poralni, kako smo ustali i možda neko ustane sa nekom brigom, a vi ćete svojim osmijehom i lijepim ponašanjem u stvari tu njegovu brigu odagnati kao što sunce odagna, jel tako, one oblake koji se nadviju nad ljudima. Profesore Kurtiću, ako smo sad barem jednog čovjeka nakon ovoga uspjeli nagovoriti da žrtvuje taj svoj ponos, onda smo danas uspjeli. Pa nadamo se da jesmo, jer to je zaista prava poruka Bajrama. Dakle, da se žrtvuje ne samo ovdje je simbol kurban koji se pokazuje i koji se zorno žrtvuje kada se prekolje. Koji se vidi. I to se vidi, naravno. Ovo što mi ne vidimo, ovo je još značajnije. Jer sve ove žrtve koje su pokazane ovdje u toj nekoj manifestaciji vidljivosti, one u stvari za sebe kriju suštinu. I to ono što mi kažemo batin, to je ono u nama samima, a to je ono što je najteže žrtvovati, a to je ponos, ego, nešto što čovjek često zbog svog ega čini nešto što ne bi nikada zaista čovjek normalan učinio. I zbog toga nas islam, odnosno naš Bajram, nas vraća u tu jednu normalu. Sad vjerovatno naši gledatelji u ovom trenutku se pitaju sve je to dobro, sve je to lijepo čuti, ali kako? Kako pobijediti samog sebe? Pa upravo zato i postoje ovi dani. Upravo je to posjećanje, jer nekada kad toga nema, ljudi to zaborave. Ali recimo kada vi osjetite vaše komšiju koji vam dođe za Bajram, a recimo dolazim vam danima zbog obaveza, nekada zbog nekih drugih stvari, a nekada možda i zbog njegovog ponosa neće onda vam dođe, jer vi njemu niste zadnji put bili. Međutim, sad svi nešto čekaju. Naravno. Ali kada Bajram dođe, onda svi trče ko će kome prvi da priđe, da mu čestita, da mu se osmijehne, da ga eventualno posjeti, zijareti i zbog toga ovi Bajrami budu u stvari posjećanje na to i na neki način kroz ovo sve što doživimo i vidimo na neki način u tom odnosu ljudi kada se sretnemo, kada nam čestitaju, onda je nemoguće da čovjek koji vam pokaže jedan lijep odnos, da mu vi uzvratite na ružan način. A čim mi, što mi naš narod rekao, zapnemo, to jest on neće, vi nećete, onda je teško doći do tog kontakta. Međutim, kada ovi dani dođu, onda bez obzira što možda i osjećamo nekada ljutnu ili neku huju prema nekome ko nam je nešto učinio, ipak nekako osjećamo drugačije i prihvatimo to, možda i ne bi oprostili van Bajrama, ali za vrijeme Bajrama, na primjer, ili za Ramazan, onda čovjek ili pred Ramazan to učini, ili kada odlazi na hadž, jer Allah neće primiti hadž onome ko ne govori s drugim. Znači, on nas jednostavno, hadž nas natjera i inicira da mi uradimo nešto lijepo, da bismo otišli, da bi nam Allah oprostio. Ako mi ne oprostimo komšiji, prijatelju, rođaku, kako će nam Allah oprostiti? Dakle, to je jedan od uvjeta da bi nama bilo oprošteno. Mi treba da oprostimo. S tom porukom ćemo ostati i evo u ovom trenutku se pozdraviti, dakle da bi nam bilo oprošteno da praštamo. Naravno. Hvala vam od srca što ste došli, što ste nas podsjetili što sve trebamo, šta je lijepo, šta je dobro za nas, pa tek onda i za druge. Hvala vama na ovako lijepim sadržajima i u ovome lijepom Mubarek Bajramu da smo zajedno i da možemo podijeliti nekoliko ovako lijepih utjeha koje će naravno koristiti svima, nadamo se, bez obzira o kome se radilo i kojoj boji kože pripadao i kojoj, naravno, koje... I sa kakvom se tegobom budio. Hvala vam na pozivu.